Nahaguruka tumwiyegereze. Acha asimame tumkaribishe. Nahaguruka tumwiyegereze. Acha asimame tuweze kumkaribisha. Ugihagaze gatoya akiendelea kusimama. Bwana asifiwe. Hallelujah. Niyo mpamvu narifuza ayo magambo yandi. Nimezungumza mambo mengi. Nuko we yatanze amagara ye azayemera kuza. Turakwiyegereje. Tunakukaribisha. Avuye iwacu. Ametoka nyumbani. Mana wa mwijuru imuheze. Mungu wa mbinguni amubariki. Yeme dukomere Imana amashi twese. Tupigie Mungu makofi sisi wote. Dukomere Imana amashi twese. Asante sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kandi cyo gicucu turagisengeye mu izina rya Yesu. Na tumeombea hitaji hiyo katika jina la Yesu. Musongera kwanga kutanga. Reka tumwakire nubundi. Acha tumukopokee. Afite ijambo ritari rirerire cyane. Hakuna jambo fupi. Ariko mujumve mu izina rya Yesu. Lakini kila mtu aweze kusikia. Karibu. Karibu sana. Iminota 20 ndayibona. Wamempea dakika 20. Cyangwa 10. Hallelujah. Hallelujah. Imani ishimwe. Yale anaongea nahusika na watu kutoka nyumbani. Si ngombwa gusobanura kubera iminota ari mike. Navuga huko sababu ya dakika. Ariko abanyagihugu nabo kubera bazoduheza ku ifeza nidutaha. Arya ntibazodutekerera. Tugiye kugenda. Muze mubabwiraho buke. Hallelujah. Bifurije amahoro y'Imana. Bifurije amahoro y'Imana. Bifurije amahoro y'Imana. Amen, amen. Reka tuganire iminota mikeya. Si ndio? Amen. Je nitwa Muragwa. Nkuko yabivuze njewe ntuye imuhira. Turi mu babategereje ngo muzataha. Hari abantu bazi mu bijabo? Turahazi. Arabahazi. Je niho ntuye. Tuganire? Okay. Ndagira ngo nsobanureho gatoya. Iki giterane kiri mu biterane binejeje pe. Mbonereho nshimira abayobozi n'abakozi b'Imana. Twaganireho bukeya mbere uko igiterane gitangira. N'ubundi tubashimira kubera ko hari impamvu nyinshi abantu bashobora gutegura igiterane. Sibyo? Ariko kuba barahisemo impamvu iminsi 3 y'umwanya wanyu mwarakoze. Sibyo? Ubusanzwe ntago dukunda gukoresha amakamera cyane. Ariko uyu munsi twagezeho turavuga ati ese ubundi aho naryari yose bayatunge hano. Igihugu turi kuvuga ngira ngo turagikunda. Sibyo? Jewe umunsi nkizwa umunsi nakijijwe. Nigaga muri segonderi. Murumva? Noneho haza abantu kutubwiriza. Batubwiriza ariko bakatubwira ngo nitudakizwa ngo tuzoja umuriro utazima. Akadutera ubwoba ngo nitudakizwa tuzosha. Sibyo? Noneho njewe simbyumve neza. Sinkunda umuntu ntera ubwoba. Noneho negera umugabo wagaze ubwiriza. Okay. Ngo negereza abo hanze bumve. Mbwira umugabo wagaze utubwirizwa butumwa, ndamubwira ate se uwo muntu muvuga witwa Yesu
ko mudukangisha cyane, nta kintu na kimwe cyiza yakoze ngo umuntu akimukundire. Apana kumukundira gutinya umuriro. Kuko nimba ari ukumukunda kubera ko dutinya umuriro, uwo mugabo agomba kuba ari cyenyeje, sibyo? Ntacyo yoba yarakoze, ubwo nta n'impamvu yo kumukurikira, sibyo? Ariko uwo mugabo arambwira ngo Yesu donc nari umunyabyaha, Yesu arapfa, ngo amaze gupfa ibyaha byanje birababarirwa. None kubera iki atari cyo muzamutubwira? Ko numva hari impamvu nyinshi zo kumukunda, sibyo? Siko bimeze? Barangije bamumbwira neza, mbona gukizwa kugeza n'ubu, sibyo? Niki gihugu rero ndagira ngo mwumve neza, iki gihugu hari igihe tukivuga bikamera nkaho ni nko kukivuga kubera ko wenda hano zohinduka tukabura iyo tuja, kamemereka tugira igihugu tugumana cyacu, sibyo? Ariko se nta byiza dukwiye gukundira kiriya gihugu? Ntabyo? Ntidukwiye kugikunda? Nticyatubyaye? Nticyatubyaye mw'abantu? Nticyatugize ubwoko? Murabizi ko aricyo cyatugize ubwoko? Murabizi? Birasaba ngo batubwire ngo nutagikorera ngo uzobura igihugu, nka wa muriro batubwiraga. Cyangwa hari impamvu dukwiye kugira gute kugikunda? Zirahari ntizihari? Zirahari, sibyo? Ubundi urukundo wakunze Yesu cyangwa wakunze igihugu kubera ko ubikura, ngira ngo Bibiliya iravuga ngo sitwe twamukunze mbere, niwe wabanje na kiriya gihugu buriya, sibyo? Buriya butaka bwaduhaye ubuzima, sibyo? Kugikunda ntituba tukibanjije, cyaratubanjije, cyatugize ubwoko, cyaraturemye kitugira abantu, sibyo? Kugitererana niyo mpamvu byitwa guhemuka. Ko murategera? Ijambo rero ngiye kubabwira cyane ntayishaganya nabi, sibyo? Ndakoresha umurongo abakristo bose bazi, sibyo? Woroshe kurusha iyindi muri Bibiliya, kandi bagazaho tubwira no kuva muri Sunday school, niwo tuvuga gusa, ntaja mu bindi birebire bibamwo, sibyo? Yohana igice cya 3 umurongo wa kangahe? Aho twese turawuzi, sibyo se? Yohana igice cya 3 umurongo havuga gute? Ninde wahansomera? Twese turahazi. Kuko Imana byatumye iryo jambo si ryiza, muri komera amashyi. Urukundo nirwo nshaka kuvugaho. Ubundi ntushobora kuvuga urukundo utavuze gutanga. Muri kunyumva neza? Imana yakunze abari hehe? Bituma biragoye kuvuga ko ukunda ikintu utogira icyo utanga ku bwacu. Ntibishoboka. Birashoboka? Ntibishoboka. Nimba Imana tuyifatiraho urugero, ukuntu mwicaye hano, nimba Imana tuyifatiraho urugero rwa mbere dukwiye kuyifatiraho ruri muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Kandi gutanga
bitewe n'uburemere. Buriya ukuntu umuntu atanga uhita ubona uburemere ahaye icyo, si byo se? Ni ukuvuga ngo impamvu Imana, kuko Imana ngira ngo mbere y'uko itanga Yesu hari ubundi buryo yagiraga izipfukirana utwaha twacu, ntibuhari? Wakosa ukazana uturaso tw'iki, sibyo? Bugaca bukira, sibyo? Wasubira gukosa ukazana uturaso tw'iki, bugaca bukira, si ndiyo? Ariko kubera uburemere bw'ishusho y'Imana iri mu kiremwa muntu, yabonye ko nta kindi kintu gifite ubushobozi bwo gucungura uretse amaraso yayo ubwa. Muri kunyumva neza? Ibyo nkiri kuvuga biracyari umurongo, sibyo? Ubiri kandi ibindi kuvuga turi gusengera igihugu, sibyo? Sibyo se? Ushobora gutanga ibyawe bitewe nuko bikenewe, sibyo? Ariko bitewe n'uburemere rero hari aho bigera ukagira gute, ukitanga. Dufatiye kuri urwo rugero rw'Imana rwo muri Yohana 3:16, Imana kuko namwe mwotanga amafaranga kugira ngo igihugu kizokire, sibyo? Yashoboraga gutegura inama na Satani, sibyo se? Cyangwa igafata delegation ikava mu ijuru, ikaja kureba uko yashoboraga no kwica, ntiyabishoboraga se? Tishobora byose. Ariko nampaye ku mazi, ariko impamvu yatanze Yesu bwe, sibyo? Ni ukubera ko gucungura umuntu uri mu ishusho y'Imana byasabaga Imana ubwayo. Nihuse rero mvuge ku by'igihugu mutagira ngo ndi kuvugira mu migani, sibyo? Uyu munsi mwebwe abanyamurenge mufite ubutunzi, sibyo? Nk'ibi bavuze by'imisanzu ntibamaze kubivuga. Twebwe tuririya tuhari kugira ngo iwacu hatagira gute, hadashira, sibyo? Njewe nditangaho urugero, sibyo? Njewe mbere yuko nja ku rugamba, sibyo, natangaga amafaranga kandi icyo gihe nari ngifite ubushobozi, natangaga menshi, sibyo? Ariko maze gusobanukirwa ko buri gihe iyo bari abantu batwanga baje kudutera hapfa abantu, ko murategera? Buri gihe iyo baje bakarwanya bacu bagatera bari ababyeyi, hapfa umugore, hapfa umwana, hapfa umusaza, hagapfa umusore, sibyo? Hanyuma ntihagire umusimbura, ko murategera? Amafaranga twotanga uko yongana kose ntayo tuzurira umwana umwe, ko murategera? Nta wopfa ngo twishure azuke, nta n'uwo bagiye gupfa ngo twishure utanga, karasaba kwitanga, ko murategera? Ntabwo Imana nta kintu yari gukora ngo iducungure, nta mafaranga yari gutanga ngo isibe ikintu cyitwa icyaha, ntibishoboka. Kitari ukuzana utagira icyaha akazira ubusa, murumva? Hakabona kuzuka umuntu ubabariye, si byose? Haleluya. Ibintu mbamvuga ntago biri mu Imana. Akonsorezaho rero, sibyo? Ni ukuvuga ngo uyu munsi nimba dukora igiterane tukagikorera mu buhungiro, sibyo? Ntimurebe ukuntu musa, murabona ukuntu musa, murasa nabi cyane.
murasa nabi, murababaje. Murumva? Ntabwo ari uko mukwiye kuba musa, ntabwo ari uko. Kuko Imana umunsi yabaremye yabaremeye igihugu, si byose? Kandi nk'uko n'andi moko yose afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu, namwe niko mubufite, si byo? Ariko se mukirimwo, mwivanyemwo se? Ntiyari impamvu zatumye mukivamo? Niyo mpamvu rero abakozi cyane cyane abasaza, ngira ngo mu gihe cya kera twabwiwe amasezerano, si byo? Ko tuzataha mu gihugu nako ntibagitubwiye tukirimo, ariko batubwiye ko tuzokibamwo, Imana ikakiduha tukakibamwo dufite uburenganzira. Buriya hari abantu bavuga ati ubundi igihugu ntago ari ubutaka gusa, si byo? Igihugu ni ubutaka ariko ufitiyeho uburenganzira bwose nk'umunyagihugu. None se mubona iwacu tuhafite uburenganzira bwuzuye? Burahari? None se icyo gihugu turagifite? Ntaco. Icyo Imana yadusezeranyije rero ntago ari ukuvuga ngo igihugu kiresha gutya, gicitse gutya, bya bindi muzamwirirwamo, si byo? Ni igihugu izaduheramo uburenganzira bwose, si byo? Nahoze nganira n'abamama ejo bundi, umugabo umwe aravuga ngo ukuntu ureba ngo icyo gihugu impamvu ngo abantu ba mbere ngo bataza bashaka ngo dutahe ngo ni abagore. Ndamubaza ati se kubera iki? Ngo hoya ngo abagore ngo iyo batekereje ya mirimo ngo yiriye ngo baza bumva batosubirayo. Ariko mutegere, uzi uko namubwiye uwo mugabo? Naramubwiye ko, murategera, nimba hari n'abagore batekereza gutyo, ntabwo duhaye dushaka igihugu cya ya mirimo mwakoraga. Ko murategera? Ntabwo ari cyo. Badutwikiye nyakatsi, ariko ntituzosubira muri nyakatsi. Ntabwo aya maraso turi gutanga ari ayo gusubira mu bucakara mu gihugu cyacu, kuko dufite uburenganzira. Nari ndo mbwira abagabo bari hano, nkabwira tuku aba bagore bose nta muntu urabona ubwiza bw'umugore w'umunyamurenge, ntawe. Kuko abagore b'abanyamurenge uko muzasa ndi kurerekana, no niko kuri, ni nka ya mibiri tuzozukana. Kubera ko ntago mbesha, ubwiza bugaragarira mu mahoro, si byose? Hari amahoro mwari mwabona mwebwe? Nese umuntu yobyuka saa 10 za mu gitondo ahagaze ahagira gutya akaryama saa 6 akabyuka izindi ubwiza wo bubona ryari? Hari ubwo bamama nti kurerekana. Ariko gana abagabo, hari umuhungu twawe ejo bundi ukazubura ukayoberwa nk'imyaka afite, twetse ni 50, yayivuga ukumva ni 30. Uku nguku tumeze nabi, murumva? Tumeze nabi, turi mu gisuzuguriro, dukeneye kugira gute? Kuvamwo. Muranyumva? Rero iyo abantu batarumva ko bafite akaga, ntibishoboka ko bokikuramo. Muranyumva neza? Nta narimwe abantu bava mu bucakara butarabababaza. Muranyumva? Igihe mukibwishimiye ntimushobora kubuvamo. Nimba tutona bakagenda, none ndamubwira ati yewe birababaje cyane, kubera ko sinzi agakanisa kamwe k'intege nkeya Paulo yigeze kuramutsa, noneho arakitegereza, biri muri Bibiliya, arakitegereza
karamubabaza cyane. Aravuga ati birambabaza iyo nza kuganira, mwari mukwiye kuba mukanja amagufwa, ariko muracyari ku rwego tubaramisha amata. Igihe tumaze muri ibi bibazo ntitwari dukiye kuba tukibwirwa imeze nko kuramizwa amata. Ureba abasore 1000 ukumva ntiwo babwira gutabara kubera ko bakiri ku rwego rwo kuramizwa, ukivugira imisanzu. Sibyo? Ureba abagabo babaye muri kiriya gihugu cyabagiza abagabo, ariko bakaza bakavuga ngo urugamba rwo gutabara iwacu ngo ni ibintu ngo by'amapolitiki utomenye ibyo ari byo. Biteye agahinda. Uwo babwira urwego musuzuguritseho mwabantu mwe, uwo babwira ni ukuvuga ngo agaciro k'umuntu kangana n'uko iwabo hameze. Nk'abantu b'abanyamibunda bari hano twovuga ngo tukwicaza ahantu hasa nk'uko iwanyu hameze, habe na kabineti wokajamo. Abo mu kukabara kubera ko iwacu ntihahari, none agaciro kacu murumva kangana gute? Tako nasuye abantu bo muri Amerika ejo bundi, noneho ndababwira nyine nk'uko mbabwiye ati bari basa nabi nabo, urumva? Noneho ndababwira nti umuntu watwishe ni umuntu wabise diaspora, kuko ntabwo ari diaspora, ntabwo ari diaspora. Diaspora igisobanuro cyayo ni umuntu uri mu gihugu cy'abandi ariko ufite ushago. Hariyo mugira abo muri Amerika, hariyo bagira ushago. Abashitsi bavuye Kigali hano barambwiye na ngo se twebwe ngo ushago yacu nihe. Nyina garunama nimba yari nk'umugore wiriya mu mikarata arabatewe tata. Urumva hari reka rero mbabwire abo muri Amerika ganda babwira ati ese mwise diaspora ambasade ya Kongo hano zibatumiza mu manama ntayo ntibanaza hiba aho. Iyo mwabonye amafaranga muza mwubaka iwanyu, uko gani ko diaspora izikora, sibyo? Abana muri vacances bakaja gusura, ni bande baherutse kuja kuramukanya wabo? Naza mbabaza abo muri Amerika ntawo. Iyo mubonye udufaranga mwubaka Mbarara ni Bugesera se ni Nyamata, urumva? Aho abo bantu ni diaspora y'ikihe gihugu? Ni ikihe gihugu? Niyo mpamvu rero nsoza, soza mureke mbabwire, turi mu kaga, turi mu gisuzuguriro, sibyo? Kandi na kera Imana yatangaga amasezerano, ariko hakaba baza bakibutsa abantu bakabwira ati nyamara twararangaye. Ko murumva? Twararangaye, turavuga gutaha tuhateye imigongo, turi kubara tukabona n'iryari tuzataha. Ntago hari ubwoko, hari ibintu bibabaza, hari ibintu bibabaza. Niko dushobora kuvuga, sibyo? Ukavuga ngo mu bwoko bwose butuye isi twebwe twabuze ahantu tuba ngo tuhabe mu cyubahiro. Bishoboka gute? Bishoboka gute? Kandi tuvuga Imana, kandi ari Imana yaturemye, dufite abapasiteri, dufite abagabo, dufite abasore, dufite n'Imana y'Isiraheli tuvuga. Buzize iki? Kutamenya. Ariko umuntu anyuze amaso mu banyamurenge ukibaza twarozwe nande? Abantu bishimira ubucakara, tugatuza, tukabona inzira yo kubona ubwigenge ihora igoye, nta na rimwe yoroshye, sibyo? Ariko twishimire kurya inda
tuyigereranye n'ubwigenge no kubaho no kugira agaciro, inda ntago bishoboka, sibyo? Reka nsoreze hano, sibyo? Icyo mbasaba, ntimuzongere gusiganira ikibazo cy'iwacu, mubireke, biteye isoni. Ntuzongere gusiganira ikintu kijanye no kurwana urugamba rwo gusubira ngo dutahe iwacu, kuko ukuntu Imana iteye ntago igira ayo maemosiyo yanyu, kandi irabitegereza iyo muri gusenga amasengesho amwe ikagira iseseme. Uko niko Imana iteye. Imana igira principe, Imana igira amahame. Igihugu bakibona bakirwaniye, ubwigenge ntibabutanga ku isahani, sibyo? Muri bande, muri ubuhe bwoko bwegereye Imana kuruta uko Isiraheli yegereye, iri mu ntambara n'uyu munsi turi kuvuga? Muri bande mwobona igihugu ntacyo mukoze? Ntabwo Imana ari uko iteye, sibyo? Kandi impamvu Imana, rya jambo nababwiye, muzi ko Yesu mbere yuko yitanga ngo amene amaraso, ntabwo twarabiwe. Twaraba Yesu se? Ntabwo twaraba Yesu. Yesu yatuguze iki? Sibyo? Ntabwo twaraba Yesu twebwe, sibyo? Igihugu tutofira nticoba icyacu, kubera ko amaraso niyagura. Muri kunyumva? Muri kunyumva? Abari iriya ruguru rero, ayo maraso bari kuyatanga, kandi Imana idufasha twebwe urugero turiho. Iyo abari duhaye ngo dupfe tuzuke twongere dupfe, ubuzima bwacu tubutange nk'inshuro 1000, ariko ntibishoboka. Ariko mwebwe amafaranga ubona none utanga ukabona ndejo, ukatanga ukabona ndejo. Imana itubabarire, Imana itubabarire, sibyo? Ariko rero icyo nizera, ntimureba bino biri kuba, turi gusenga Imana muri iki giterane, ndahamya neza ko iki kintu kiri kuba hano nibi bihe, wenda abayobozi baturebera mu mwuka baze kudukonjoreraho, sibyo? Icyo nzi cyo, turi mu gihe cyo kubona amasezerano, uko nje mbitekereza, sibyo? Kandi icyo gihe kigeze, tuba dusabwa gukora ibisabwa byose, sibyo? Ntago ari ugutegereza, ni ugukora ibisabwa byose. Umunsi umunyamurenge yoshira muri iriya misozi, naha ntimwohaba, ko murategera? Bamwe muri mwe boba bakikuyu, abandi bakabaruya, mukihisha mugashira, ubwoko bukaburazima. Muzi ko bidashoboka? Birashoboka cyane. Impamvu mugihagarara mukitwa abanyamurenge, nuko murenge hari abanyamurenge. Murumva? None rero mwisiganira kubaho kwiwacu, ntimuzongere mubireke, sibyo? Ni mubireke, mutazaba bwa bwoko nk'aba bandi Imana yavuze ngo bazarimburirwe mu butayu, ikindi kizaza aricyo kizabona amasezerano. Nje ndi kubatakira iyi generation mwebwe, nimwitware neza abari mwe mubona igihugu, kubera ko kiri hafi, kirahari. Ariko nimutitwara neza tuzogenda, Imana sigira imikino. Basabye iminota yashize dufatikanye, dufasha abaririya badufashe, dufatikanye twese aho dutuye, tugasiganire gufasha kubaho kwiwanyu, tukanabaze twinshi. Fasha iwanyu, fasha kwiwanyu habaho. Igisabwa wowe usabwa kukimenya gusa, kandi murakizi, gikore, va mu bindi, sibyo? Haleluya, haleluya. Imana idufashe. Ndasoje, murakoze cyane. Bwana sifiwe.